Each and every day uyasimangalisa nkulunkulu. Awukake sosijabhisa, awukake sosiyekelele. Babi ngako namhla sidothi babe siyabonga. Babe siyabonga. Ngempela wena ungcwele, ngempela uphakeme. Sijoyina ikerubi neserafim. Sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele. Bayetha nkulunkulu siyakubonga. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane ngithi gabadentonke egameni lika Jesu. Namuhla ngisinzisiwe ngingumfana kaNkulunkulu. Solo Jesu yaphila phakathi kwami. Hallelujah. Kube angathi in my spirit kugcwele nje ukuthi ngasiyamtshela sithi babe siyakuthanza. Kude lokunyele besingamtshela kona sithi babe siyakuthanza. And the angathi but uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngeke ngahlala phansi ngalenye ilanga ngathi cabanga ngathi angeke ngimkhonde uNkulunkulu ngobe kunekudla etafuleni. Angeke ngimkhonde uNkulunkulu ngobe kunesicathulo etinyaweni. Ngobe kungenteka kudla kuphele ngehluleke kumkhonda. Angeke ngimkhonde because ifamily yakithi nayo isinzisiwe. Kungenteka bahambe bakhubatele. But ngitamkhonda ngobe anguNkulunkulu ofanele kukhondwa. Lona lakhuluma ngaye Moses ku Exodus chapter 14 lithi livula uNkulunkulu wathi makabuda Moses athi makamthuma uNkulunkulu eGibhithe wathi uma ngifike eGibhithe ngitawufike ngithi ungubani. Uthi ubofike ubatshele uthi nginguye lenguye ungithumile. Nginguye longuye ufuna simkhonde nanga 2026. Nginguye longuye ufuna umkhonde bangani bakhona bangani bangekho because either kukhona konke noma kukho konke liqiniso liyawuhlala limile yena uyabuya. Hallelujah. Kunalokuthi etikhathini lesiphila kito sikhathi la khona labanye bente ema resolutions lahlukahlukene and kuyenteka ngekuhamba kwendlela afike la khona ayikhohlwa umuntu ukuthi ngente ini sethembiso thide but lenginesiqiniseko nako bazelwane nginguye longuye ukhona. Nginguye longuye ukhona kudla khona. Nginguye longuye ukhona kuthandazeka noma emagama angasaphumi sekulingiseka hana sekungasakhulumeki sekubibitheka but longuye uexpecta something kithi. Hallelujah. Ku 2026 ngive kwangathi uNkulunkulu kukhona kukhulunyiwe lokuningi ukuthi iminyaka we restoration ngumnyaka wesivuno. Kungenteka sijabuliswe nginakulokuncane uNkulunkulu latasinika kutona bese sesiyamkhohlwa but ngine kuthi mina asimkhonde kukhona noma kungekho utabe seloku anguye longuye and angagucuki. Hallelujah. Ngike nganaka ngalesinye isikhathi mangisakhula saya ka Sunday school bese sisesigabeni sase high school lokho kuthi bekwenteka ngalesinye isikhathi sive kwangathi ilitulo liyajuma asiyekho inkonzweni but bebaqhamuka bobhuti wami sebagadazele bathi liyana noma lini siyawukhuleka. Hallelujah. Kunaloko kuthi kude simo lesivimba uNkulunkulu yena ufuna ukukhontwa njalo. Hallelujah. Nasenzamba abazalwane ngidawushare lokho lokuhlele emphefumulweni wami. Hallelujah. Ngidawucela nje loda ngibambisa kungifundzela ngidawucela ngifundzele Isaiah chapter 60 angifundzele verse 1 sidawugcina ku 3. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane kwamele simkhonde simo sivuma noma singavuma. Ukhulumile umhlabeleli wathi uyalalelwa Timothy vuma noma dingavuma. Hallelujah. Kunekuthi lomnyaka uNkulunkulu akasiside sende naku lokusecebeni lakhe because insandvo yaNkulunkulu the truth is ayisiko lula ayisiko mnanzi but insandvo yaNkulunkulu ubheke ukuthi yendeke kithi. Hallelujah. Isaiah chapter 60 verse 1 to 3. Hallelujah. Isaiah 60 from verse 1 to 3. Yes. Inkhatimulo letako yeJerusalema. Vuka Jerusalema ukhanye njengelilanga ngoba kukhanya kwakho kufikile. Inkhatimulo yasimakathe iphumela etikwakho. Buka la bumnyama buyawusibekela umhlaba nebumnyama lobumatima busetikwetive kodwa simakathe uyaphuma etikwakho nenkhatimulo yakhe ibonakala etikwakho
tive tiyawusondzela ekukhanyeni kwakho nemakhosi khatini bekusa kwakho. Amen. Hallelujah. Inkosi mayifundise kufundwa kwelive layo. Hallelujah. Lana nginakala amagama la kuverse 1 ngicela kufunza ngana indlela ethi vuka mbabane Assembly of God ukhanye njengelilanga njengoba kukhanya kwakho kufikile inkathimulo yasimakathe iphumela etikwakho. Hallelujah. Nginaloko ukuthi emphefumulo wami silibandla laNkulunkulu asivuke lona uyathembisa uNkulunkulu makakhuluma eJerusalem ngokuthi uthi iJerusalem ayivuke kukhanya sekuvele kufikile uthi kukhanya kwakho kufikile eJerusalem uthi sekumele uthi inkathimulo yasimakathe iphumele etikwe Jerusalem kunaloko ukuthi etikhathini siphila kito imbabane Assembly of God nginaloko ukuthi vuka Assembly of God ukhanye kukhanya kwasimakathe kufikile. Hallelujah. Uthi makakhuluma la verse 3 uthi tive tiyawusondzela ekhanyeni kwakho nemakhosi ete ebukhatikhatini kwakho emakhosi netive batawudonswa ngilokukhanya. Hallelujah. Lokho ukuthi ngalesikhathi kunalokukhanya uye unake ukuthi tilwane letiningi mangabe tingena kukhanza ukuthi kukhanyisiwe la light tivamsa kuta kule globe because kuyakhanya and kuwarm shothi kuyahlaleka because uNkulunkulu lokukhanya la sakulethile ebandleni laNkulunkulu kunaloko ukuthi asingakuqishi noma asingakumbonyi but asivumele kweleka kwensandvo yaNkulunkulu asivumele kufezeka kwelicebo laNkulunkulu lokho ukuthi uthi lana simakathe uthi bumnyama buyawusibekela umhlaba nebumnyama lobumadima busekutiwe tive uthi kodwa simakathe uyaphuma etikwakho Jerusalem etikwakho Assembly of God as long as uthide sinesilibandla laNkulunkulu as long as athide umflomusha babe ngifuna ukuthi aligna nawe ngifuna kwenta nakulokusenhlitweni yakho ngifuna kwenta nakulokusecebeni lakho luthi makakhuluma Hezekiel ngalenye langa uthi sandla sasimakathe sasiseti kwami lokusho ukuthi whatsoever lebekakwenda whatsoever lebekakhuluma esiveni saseJerusalem bekakwenda agayidwa kunayindvo lebeyiseti kwakhe. Hallelujah. Kunaloko ukuthi ngalesikhathi sesandla sasimakathe seti kwakho noma lokukhanya sekufikile kude lotakwenda ngekwakho but utawube ucontrolwa ngunaku uNkulunkulu lakubekile. Hallelujah. Ngicela sifunze na Nehemiah chapter 1 verse 2 and 3. Nehemiah chapter 1 verse 2 and 3. Hallelujah. Okay, ngicela kufunze bazalwane. Hanani lomunye wabomnaketfu wefika nalamanye emadvodza baphuma kaJuda ngase ngibabuta ngesimo nensali yakaJuda leyayisinze ekuthunjweni kanye nangeJerusalem ukuthi ime kanjani bangiphendvula bathi insali yalesifundza leyasinza ekuthunjweni esekuhluphekeni lokukhulu nasekuhlazweni lubonza lwaseJerusalema luhihlitelwe phansi nemasango ayo ashiswa ngemlilo. Hallelujah. Lana sitori lesatiko bazalwane phathi ngilandzelana lokuthi uyabuta Nehemiah lana ubuta ukuthi insali lesele kaJuda ikanjani kunaloko ukuthi uNkulunkulu sibeke kulesikhathi sinsali yala emhlabeni la kasibeke ukuthi lokukhanya kwamele kukhanye la khona liqiniso selingasekho la khona livangeli liyangekushabalala livangeli leliqiniso kunalokuthi uyabuta Nehemiah uthi insali lesele kaJuda injani uthi khuluma lamagama Hanani uthi ikhona but isekuthunjwe isekuhluphekeni lokukhulu lokusho ukuthi kukhona ledlazana lelikhona but lona ledlazana lisebumadimeni lobukhulu kunaloko ukuthi namuhla sisemthanazweni enkonzweni yemthanazo la khona sifike sicebe konke kuNkulunkulu kunaloko ukuthi eNkulunkulu sothi asivuke sikhanye nakulesikhathi lesiphila kiso but sinsali la khona sisenhlufululweni la khona iJerusalem ayibhidlitiwe but khona la Jerusalem lebhidlitiwe ubheka ukuthi sivuke sikhanye. Hallelujah. Kunaloko ukuthi uNkulunkulu akasiside etikhathini lesiphila kito uthi makakhuluma Paul kuTimotheo uthi shumayela tikhathi tivuma noma tingavumi lusho ukuthi yeTimotheo titawufika tikhathi tebumadima but mina ngiexpect ukuthi livangeli lakho lingaguquki tikhathi tebumadima titawufika but kukhanya
kwakho angabheki ukuthi kucisha haleluya because kunetive letinengi letitawuta tifike titfole kuphila la phakathi kwakho as long as wena Jerusalem uthi ngiyavuma kwenta naku lokusenza endveni yami haleluya kunaloko ukuthi etikhatsini lesiphila kito Nkosi sende sibe nginaku lofise ukuthi sibe ngokona nginaka indzaba ngalelinye langa mawufunza Judges chapter 16 I think it's verse 26 lithi live la uNkulunkulu kwenteka ngalesinye isikhathi Samson emehlo akhe sekakhishiwe kuphelile konke ngaye but lithi live la uNkulunkulu wacela kulengceke wathi mane ungidonse ngiyoyama ensikeni Inkosi mani busise lokho ukuthi uthi makafika lapha ensikeni akayami but makafika ensikeni ufika uyayibamba lephila uthi makayibamba lephila uyeva ukuthi tinwele tami tihlumile and emandla avukile and kukhanya ngive kwangathi bese kubuyile kuSamson ukuthi ngebi ekuhambeni kwendlela kuhambe kwaphetha tinfo but kukhanya sekufikile kukhona lengisengakwenda ngawe Juda kukhona lesengakwenda ngawe Jerusalem kukhona lengisengakwenda wena Israeli as long as uvumile hallelujah kunalokuthi uNkulunkulu akasiside kuthi sekwentekile konke ngike nganaka ngalenye langa indzaba ya Mephibosheth ukuthi mawufunza 2 Samuel chapter 4 I think it's verse 4 lithi live la uNkulunkulu Mephibosheth akadalwanga achwalile lithi live la uNkulunkulu wathi makana 5 years makufa Jonathan kufa na Saula lithi live la uNkulunkulu bathi mabasahamba bazama kubaleka babalekela impi lithi wawela phansi kwabakuchwala kwakhe bathi lengikuthandzako lithi bambutha bagijima naye kunaloko ukuthi nakuleti khathi kulamalanga lesiphila kiwo sidothi uNkulunkulu nanamhle emthandazweni sidobuthana naba boMephibosheth labahambe balimala nabo Mephibosheth labahambe balahleka endleleni bathi lithi live la uNkulunkulu ekugcineni ku chapter 9 lithi wazuza umusa emehlweni aNkulunkulu watfola umusa haleluya kunekuthi etikhatsini lesiphila kito sekwentekile konke sekwentekile noma sokuxolile lokho lobokufuna phambi kwaNkulunkulu uze ungamkhohlwa yena uze ungasuki kuye kunekuthi ungamkhohlwa ukuthi unguye lo nguye akasoze futhi aguquka akasoze futhi ashintsha uyobe seloko aNkulunkulu kunaloko ukuthi kuvuma noma kungavumi thani eNkulunkulu ngiyawukukhonda Inkosi mayinibusise kunaloko nje namhla ensambanga uma ukuthi uNkulunkulu akasiside noma ngabe sihambela khona emehlo ethu akhishwa bathi kukhanya sekufikile Jerusalem vuka ukhanye and noma ngabe sihambela khona emandla siphelele endleleni ngomnyaka lona ukuthi asivuke and uNkulunkulu kule assignments la sinikete yona iassignments la inikete emunye ayifani nalena lekulomunye uNkulunkulu kune line labheke ukuthi nguloyo naloyo agijime kulo haleluya kunekuthi uNkulunkulu akasiside sisagijima kulelo line singakhohlwa ukuthi diwevuka Jerusalem awukhanye tive letiningi titawuta kuwe ngobe setibone lokukhanya tive letiningi titawuta kuwe tifone lokuphila letilokula kuwe tive letiningi titawuta kuwe ngobe tibona ukuthi kunekuphila lokungcono haleluya kude lenye impilo lengcono ngaphandle kwaKristu kude lenye impilo lengcono ngaphandle kwaJesu Kristu ngathi mina namhla ensambama kude umlamleli ngaphandle kwaJesu Kristu futhi kude likhambe emhlabeni lesiyakwe silitfolele liyawuletha likhambi lokuyawuba likhambi kuko konke lokwentakalako likhambi linye nguJesu Kristu haleluya kunaloko ukuthi bandla laNkulunkulu asivuke sikhanye ukhanya kwaNkulunkulu kufikile phezukwethu asivumele ukuthi lesandla sasimakathe sihlale njalo siseti kwethu because once kwasuka lesandla sasimakathe siya angathi ukuthi kuyoba simo lesikanjani but lokukhanya once kwaphela lithi live la uNkulunkulu kwathi makwenteka eGibhithe ngalesikhathi Faro kufike bumnyama lithi live la uNkulunkulu sathi masifika sishayo sebumnyama liGibhithe lonke labamnyama but kwakhanya eGosheni kuphela because kukhanya kwasimakathe noma ngabe kuthiwa kumnyama lophathekako but la kufike khona simakathe kufike kube nekhanya noma ngabe uyeva ukuthi impilo bese njani